Maro man mivolagna atsika olo tsy nianatra, atsika olo tsy mpahay lalàgna. Bado zegny atsika e, bado zegny atsika. Igny anjarantsika tsy araikaraiky no mandiniky mahakasika igny fa za efa tsy hamaly eky, efa maro namagna namaly zegny. Bon, politiquement misy concentré amin'ny resaka état fédéral amizay ny tanora rehetrarehetra amizao. Ary tena misy antony matoa misy réponse le ady ataosika zay miady an'izay rafitra état fédéral zay. Raha mbola sy maty tamin'iny resaka état centralisé igny asika, pouvoir centralisé igny asika da sy maty ny état fédéral zany. Liana Bezaza, coordinatrice nationale ny mouvement fédéraliste eto Madagascar. Mais bado fo parce que ino volagnan'olotsika bado raha jiaby centralisé ro Tananarivo. Les études zany ka tsika fanimpotendro limitinazy université à Tananarivo i tsy avy lavitry i tsy mahita zegny l'expérience agny ivelany loatra. Les vraies expériences tadavine Madagascar, comme Madagascar, il y a le lien avec la France. Majorité des Ankalonais qui est en français, tous les États-Unis. Ou l'Australie. Majorité ndrozigny. Ande mianatra agny. Volan-jovy ande ianarandro agny, volantsika n'olo avaigny amin'ny faty agny. Atsika moa malaza taraiky amin'ny resaka teknôlôjia. Maro man mivolagna atsika olo tsy nianatra, atsika olo tsy mpahay lalàgna. Bado zegny atsika e, bado zegny atsika. Igny anjarantsika tsy araikaraiky no mandiniky mahakasika igny fa za efa tsy hamaly eky, efa maro namagna namaly zegny. Fa ny raha azoko ambaranao, izy koa tafipetraka io état fédéral io, mampanantegna anao za fa hoanagna école tsara eky atsika. Tsy ho lany vola eky anao andefa zanakanao hianatra agny Antananarivo fa hoanagna université tsara eky atsika. Tsy université zaraiky Antananarivo eky no tsara Madagascar fa atsika jiaby amin'ny faritra samy hoanagna université tsara eky. Tsy hitangila eky ny fampianaragna e, fa samy ho tsara aby ny université magneran'ny Madagascar. Mampanantegna anao za fa izy koa tafipetraka io état fédéral io, ho vita ny lalagna amin'ny tany misy anao tsy ho feny lapoussière eky satria ny commune amizegny ho anambola eky. Atsika zio bakagny rehefa mahazo vola commune misy anao igny asa mahazo 1 milliard 900 millions igny aterigny amin'ny patron agny. Ay ma patron tsika amin'ny foibe fanjakana foibe Antananarivo fa 100 millions fo taraiky aminao io. Zegny avian'ny lalagna atsika, lalagna atsika tsy vita, atsika mijaly rano tsisy raha vita amin'ny tanànatsika satria volan'ny commune jiaby zegny aterigny amin'ny patron agny. Mampanantegna anao za, izy koa tafipetraka io état fédéral io, ho tsara eky ny hôpitalitsika efa tsy andeha abefelan-tagnana eky anao HGRA hiakatra Tananarivo eky andeha hitsabotegna fa agny amin'ny faritra misy atsika fo zegny atsika mitsabotegna satria ho tsara eky ny hôpitalitsika, ho diaby ny dokotera atsika maro manampahaizagna abo satria maro olo mahay raha boka amintsika agny. Sa izy zegny tsy mipetraka amin'ny tany misy atsika satria tsisy vola, tsisy rapare, tsy maintsy miakatra agny Antananarivo agny maniagna ambilan'ny fanjakana izy. Zay dokotera mahay jiaby zegny affectendro agny Antananarivo. De izy koa fa milatsaka io état fédéral io, mody aby ny olo manampahaizagna atsika jiaby, mody aby ny olo mpahay lalàgna atsika jiaby, mody aby ny dokotera atsika jiaby, mody aby zegny ny olo nianatra amintsika jiaby ampandroso tanànatsika. Coucou tsika rehetrarehetra. Bon, politiquement misy concentré amin'ny resaka état fédéral amizay ny tanora rehetrarehetra amizao. Ary tena misy antony matoa misy réponse le ady ataosika zay miady an'izay rafitra état fédéral zay. De misy foana hoany manimba ny saitsika par rapport amin'izy io fa ny anahy nefany ny anamboniako ny moral asika de sotra be. Raha mbola sy maty tamin'iny resaka état centralisé igny asika, pouvoir centralisé igny asika da sy maty ny état fédéral zany. Zay da ambarako anareo sara. De simbain'olo foana ny saignasika fa aza mety simbaina par rapport amizay. Hoe resaka adipoky eto ne resaka géographiquement parlant resasika e. Fa sy resaka hoe olombelogna sy olombelogna. Da matetika le olo manimba an'izay zavatra zay hoe aiko magnavitanao andeha androka olo mengata aminay tetoa. Ary raha vao mbola tanora miady
an'izay resaka hita fédéral zay ka olombelogna andeha resahana da sy izy zay, sagnatiny izy zay, sagnanoray izy zay, fa io ny resaka pouvoir an'le faritra misy anao mihitsy no andeha hiadivanao. De ampitahorin'olo asika, misy resaka any hoe anareo ane sy de tena be nianatra, anareo ane sy de tena rasy ny fomba fampianarana rasy ka, zay fomba fampianarana ty aminay rasy zay misy gn'andeha hiadivanay io satria hitanay ny fomba fampianarana ambadika agny, hitanay ny fomba mampivoatra an'le zaza ny ambadika any, zay ny tianay ampidirinay toa. Fa na ny infrastructure ny fampianarana aminay etoa de efa sy mampahay raha, zay ny mampatonga olo aminay aty lasa mpitariposy araka ny lazainy sasany, lasa mpanasa lamba, lasa mpagnampin'olo satria sy manjary ny resaka fampianarana. Zay le tianay ovana, iay le mandeha mahita ny raha sara, mahita ny zavatra misy agny misy ny teagnova. De hoe hisy ny parti sy voatra par rapport amin'ny sasany raha hoavy ty eta fédéral ty sy haiko hoe parti ien sy voatra, parti ay zaragny matahotra, aiza ny parti matahotra an'izay resaka zay raha ohatra ka misy ny fizarana sy ny fanagnana an'izay pouvoir amin'ny faritra misy anazy zay. Io sisy an'izany satria ny décision miainga amin'io faritra io. Ahoana zany pouvoir du peuple amin'io faritra io zany, ahoana ny pouvoir na jeune amin'io faritra zany mbola moazako ny jeune satria efa nahazo resaka sika teo hoe anareo jeune any amin'ny faritra any ane sy nitolony, anareo jeune any amin'ny faritra any ange sisy impact misy ny tolona nataonareo fa ny jeune ohatran'izao no misy impact. De mbola anisany niady aho hoe raha ohatra ka sy niezaka reo jeune amin'ny sisiny reo sy misy pouvoir rava zany eto Madagasikara eto, vao sy miezika de sisy pouvoir rava zany. Ary exemple omeko anareo le teo igny, le tolona teo igny sisy niezaka ny jeune amin'ny faritra rehetrarehetra de igny izy sans pouvoir. Zay le tanagniko anareo hoe manana pouvoir io resaka faritra io, io olombelona malagasy amin'ny faritra reo manana pouvoir reo, manana pouvoir fa omeo anazy zay pouvoir zay ahitana anazy, omeo anazy ny fisafidianany an'le olo andeha hitondra anazy eo, amin'igny mini président resako asika igny, mini parlement resako asika igny, de hitasika eo sara hoe magnano akoho gnay zany, ameo anazy ny décision handray fanapakevitra amin'ny zavatra misy amin'ny faritrany ao, omeo anazy zay de hitanareo sara hoe magnano akoho gnay. Fa rehefa ny farifaritana io na io province io zany na io ohatrany hoe da tegna hoe amorona faritra anankiray mihitsy asika, tena hitako hoe sy misy faritra hata ohatran'izany eta fédéral zany a Madagasikara eto fa zada simbaina amin'izay ny saignany, fa faritra miaraka mivoatra io, miaraka hivoatra io. Ary hitanareo sara zany fivoaran'io faritra io zany, hitanareo sara zany hoe sarotra ane zany hoe andeha amorona école anao de mbola mangataka, de école tegna ohatrany hoe building ny école tadiavinao, tragno ratigna azinao, sarotra ane zany satria miandry an'le tary amin'ny pouvoir centralisé igny anaovanao zavatra anankiray, zavatra na 100 millions tadiavinao, zavatra 100 000 ariary no omenanao satria hoe mbola zarazaraina ohatran'izao fa omeo anazy ny pouvoir an'izay tantagna ny faritra an'izay, omeo anazy io pouvoir io fa hitanareo fa sy misy solution isika raha sy ty état fédéral ty, ary sy misy lalagna sonda tongava sika amty raha sy ty fanavaozana am'izao ty, io sisy lalagna ary mbola hitaretako anareo hoe aza mety aodigna an'olo gauche à droite ny saigna sika raha sy vita io fangatasika io, aza mety mihitsy ny ahodina sy ahodina ry sy haiko franc-maçon mafia karana chinois ohatran'izao satria mbola zavatra anankiray io androdanana an'ity sy ahatonga sika amin'izay zavatra angatasika zay, mbola hitaretako asika zay ary mbola mamoa ny malagasy rehetra zay mipetraka amin'ny faritra hoe zay ny solution sika hiavota sika sy atonga sika an'le raha tenain'olo any hoe lasa mpanampin'olo fotsiny, lasa mpitondra posy andeha hanan-kevitra, fa asika nianatra sika ka nianatra sika nahitan'izany université zany sika ny voyage sika nahita ny zavatra rehetrarehetra misy amin'ireny faritany rehetrarehetra reny de hitasika hoe ay ve mety ny zavatra ohatran'izao ary mivoatra kokoa ty tanàna misy ananty raha ohatra ka ohatran'izao ny pouvoir misy eto. Zay da merci asika rehetrarehetra niainy jusqu'à amin'ny farany.
Bon, nakaty moa fampatsiarovagna ary fagnanaragna zegny mikasiky zegny le fagnambanimbaniagna zegny ataon'olo avy ao Ambalamanga zegny. Le merina zegny, bon, ro fa tsy magnitra mihitsy ny jio ty zegny magnaboaka. Tamy taloha raha zegny tsy aboaka lobaka. Jio ty zegny, nohony zegny majorité n'olo avy agny amin'ny faritra zegny, hitandreo zegny fa mitaky an'ity fédéralisme ty. Ro amizay zegny jio magnambara le, hitanao tsara beky ro magnambara mikasiky hoe Madagasikara, nindro koa, ro zegny tegna malagasy. Fa atsika zegny esclave avy agny Afrique na Madagasikara. Fa ro fa to. Fa tsy ka nientiny vazaha zegny na avy to zegny de natao esclave to. Ça veut dire razana Sakalava zegny, razana Timor zegny. Zegny no karazana n'olo mainty amin'io Madagasikara mihitsy. Hita tsara le vidéo zalagny. Tegna mampalahelo fagnambanimbaniagna ny razana gasy. Zegny avian'reo amy réseaux sociaux ty magnano modification les vraies histoires de Madagasikara. Zegny naviany amitsika avy agny amin'ny faritry, tsy napetraka andreo mihitsy le vrai bibliothèque tamy taloha ny ravagndreo. Kon tamin'ny aile de formation tamy tsaina teo zegny, nisy tamy za tamy taloha mbola nisy boky aby zegny tamy tanàna ito. Ny ravagny zegny zegny. Ny klasegna zegny le vrai histoire de Madagasikara. Hitanao amizay ro aujourd'hui komasy magnaboaka information, fausse information amin'ny histoire de Madagasikara. Fausse information. Les manipulations c'était haut niveau zegny amile razana tsika avy agny amin'ny faritry. Haut niveau. C'est vraiment oui mila mandravaly tanàna mihitsy zegny en force par réseaux sociaux. Donc ça veut dire zegny l'histoire igny mandeha magneran-tany manjary atsika olo mainty avy eo amy sisintany jiaby zegny, zanaka Sakalava, zanaka Timor, zanaka Tandroy, zanaka n'olo avy agny amy sisintany jiaby zegny d'origine malagasy africain. Ben amindreo zegny efa tsy malagasy zegny igny. Donc tsy mendriky hitondra ny Madagasikara zegny anaovandreo tsika hoe gidro. Andevo. Magneky ve anareo nde traiten'olo andevo parce que izy mazava hoditry malama volo. Za koa donc niegny tamy le temps de l'esclavage zany vonegna fofa au moins za namono hevitra na 10 na 10 parce que anao koa fa namono havako ankila koa vitako mitrika agnatin'ny tagno misy anao. Surtout ny tsindry azo liana volaniko zegny raha tsy mety amy fiainana. Io na fanjakana amy tanàna misy atsika ao. Io na police na gendarme. Izy koa fa nitraity anao tsy amy rariny, eh ben puni à la famille nany koa, na zanany, na izy tatranao, na vadiny. Parce que ino, izy tokony respecte ny lalagna. Izy ndraiky miabuse lalagna igny eo parce que hainy izy miasa amy lalagna igny eo. Sasany mitono izy amy uniforme mampatahotra olo. Aza matahotra anareo ry avako aby. Respectereo koa respecte anareo. Fa raha fa nanao tsindry azo lena aminareo izy ke nahazo volana na misambotra anareo tsy amy rariny, menamenansy anareo jiaby eo. Mampisehoseho fa izy zegny miasa amy fanjakana. Eh ben olombelogno jiaby ty amy fiainana misy point faible. Tsisy olombelogno tsisy point faible. Zavanareo point faible anany, raha mampilatsika ranomasonany, raha mety mampiregrety izy. Parce que tsika ty amy donia ty mandalo amy fiainana ty. Tsisy olo hipetraka amy donia ty zegny mandrakizay zegny. Ka ahoana ve anao magneky hitsikitsahin'olo agnabony tapondohanao, amy passagenao sur terre. Ahoana ve anao mandeha magneky ataon'olo esclave amy fiainagnanao? Fomba ahoana ve zegny? Donc raha ty volaniko amizegny, izy koa tsy mifôha amy jio io, zanaka n'olo mainty, zanaka Sakalava, zanaka Tandroy, zanaka Tenosy, zanaka ny Betsimisaraka, zanaka ny n'olo avy agny amy faty Tamatavy, Diego, toutes
raha volaniko zegny koa tsy nitsangana ny fotoagnany zao io nagnapetraka ty fédéralisme ty tia rô tsy tia rô, eh ben croyez-moi vous êtes perdu à tout jamais. Ça veut dire tarankanareo ho avy zegny dinia fa mais bado fo parce que ino volagnandreo tsika bado raha jiaby centralisé ro Tananarivo. Les études zany ka tsika fanipotendreo limitinazy université à Tananarivo i tsy avy lavitry i tsy mahita zegny l'expérience agny ivelany loatra. Les vraies expériences tadaviny Madagascar, comme Madagascar il y a le lien avec la France. Majorité des Ankalonais qui est en français tous les États-Unis ou l'Australie. Majorité ndreo zegny mandeha mianatra agny. Volan-jovy ndeha ianarandreo agny, volantsika n'olona avy agny amin'ny faritra agny. Zegny raha zanakatsika ndraiky place-ndreo io secrétaire soit la prison parce que koa fa tsy managna zegny raha fanonany kibo vezivezy fanahy. Potendreo zegny l'intelligence tsika. Mampalahelo raha zegny. Zegny nefa tsy namagna andeha iegny eraka amitsika Madagascar mihitsy nange zegny fa avaly permanent pire que les coloniales. Parce que détruire la vie taranakatsika. O kariavako aby raha olombelogno anareo mba mahatsapa eky zalahy. Zegny mbola tsy fo volaniko. Za ndraiky mankasitraka namagna ny fo am'zao fotoana zao io vraiment hitako am réseaux sociaux vraiment alhamdulillah ndragnary mbo agnampy atsika mba hitsangana atsika jiaby mba tsy hambakambakain'olo am tanànan'ny Madagasikara io mba hahita zegny ny fahasoavagna vraiment taranakatsika. Ary atsika koa mbola nomeny ndragnary fiainana mahita ny fahamarinana raha famitsangana état fédéral io. Oka atsika tsy andeha vezivezign'olo eky agny amy sisintany agny anao propagande ny ty centralisme ty, décentralisation fictif, mais centralisé, maro zegny propagande adetondreo. Oka atsika samy mandraindraikitry aby ho any avenir ny taranakatsika samby ifampitanatanana fa mampalahelo le fagnambanimbaniagna ataon'olo avy ampivoantany zegny surtout zegny razagna merina ty zegny amle fagnambanimbaniandreo zegny atsika avy agny amin'ny faritry karaha zegny fa tsy zanakan'olombelogno tsy fa zanaka esclave zegny. Matoany reo fa mipoitra any amizao io ro matoky le ariagna nangalandreo tamy Madagasikara vola jiaby puissance nazondreo parce que ino le panneau politique avy tamitsika tamy faritry tagny izy fanambarako anareo zegny les opinions ndreo zegny atsika amizay zegny manjary magnambela zanaka merina fotsiny zegny filohany raha amy tanàna misy atsika agny. Mazava ne koragnany zalahy igny mandeha anao Diego tamy teo igny hitanao fa olo misy agnarana rakoto, olo misy agnarana zegny hoe zegny foro mitondra teo. Ary koa anao mizaha zegny olobendreo razagnandreo mahazobory foro kanefa zegny amin'ny faritry misy anareo zegny zanakanareo nianatra igny zegny tsy amenareo expérience izy mitondra io fa ambelanareo zegny olo manao propagande parce que izy koa fa zanaka Antananarivo hitanareo mitondra maire io par exemple comme Jean-Luc Javoujara io vitanareo aboaka agny ty amboariny lalagna Jean-Luc karaha enao mahazoazo point o parce que razagna raiky amindreo. Hitanao fa Jean-Luc Javoujara igny izy mandeha vola fa olo miady fédéralisme tsy tia merina mitovy tenin'olo avy agny Tananarivo parce que ino tsy tiandreo zegny anao koa fa mitaky raha mahatsara ny taranakanao mahamalagasy anao. Non, anareo tsy malagasy tsy mahazo mitaky zegny dika zegny anareo tsy tia zay merina anareo koa mitaky zegny. Nefa ny fédéralisme io fa zoavagna ho an'ny zanaka malagasy rehetra. Même Tananarivo misy volagna nataon'ny laolo io marigny Tananarivo tsy jiaby koa mbola victime raha zegny azavako isan'andro. Tananarivo mbola misy fagnavokavagna ambolokoditra zanagna ny 4 ans tatsy efa niegny miaraka amindreo agnatin'ny 4 ans. Donc agnatin'ny prison zegny ahitanao le vrai toetra ain'olo parce que olo jiaby hitanao magnaboaka hainazy magnaboaka parce que enfermé. Tô nahitako le bourgeois malandy ndraiky bourgeois mainty tsy d'accord maintsiny. Ary maro amin'ny bourgeois malandy aby ro tsy maro agnatin'ny prison raha fa miditra agnatin'ny prison lilendreo vody maro devenu PD en prison parce que ino punition ndreo agnatin'ny prison za tatsy efa atao sont devenus PD parce que ro bourgeois mainty aby ty miagressé ro malandy aby ty avely ty
amendreo lajipo mihitsy ny atsefa atao tamy taloha tamy za atao ro magname lajipo mpagnanaovandreo lajipo tsy zandro donc entre ro zegny Antananarivo ao zegny le bozany mainty ndraiky bozany malandy aby ty zegny misy fagnavakavagna parce que ny mainty toujours ataondreo hoe l'esclave izy volaindreo zegny ery kalangita ambany andro donc raha karaha zegny zay la mba tsy iketsikeky zegny isubirany taranaka atsika mandimby raha olombelogno marigny atsika miegny amty donia ty tsika samby namendragnary ty atodoa ty donc mahatsapa nareo namagna zegny avy amy sisiny tany zegny nianatra zay tsy nahita fianaragna firy ty zegny mais zay namendragnary koa zegny le cerveau ty tsisy olo tsy namendragnary izy ty na atsika zegny nandeha nambanimbaniagna amle études fa atsika tsy afaka ambanimbaniandro amy cerveau namendragnary naturel parce que ce cerveau ty natonga atsika nahay nanoratra cerveau ty natonga raha jiaby ke cerveau tsika ty mety ampiasaitsika riavako aby de tambatra tsika insha allahu taala zegny ny olo mitambatra toujours izy puissant ary tambatra volaindreo zegny volamena zegny misaraka zegny mitambatra volamena zegny misaraka fasika